Agaseke k'amakuru mu karere gafunduriye muri Kongo Kinshasa. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Karere yatangaje ko mu nama yabereye mu iki gihugu yahuje FCM na leta ya Kongo haziwe ko ingabo z'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO zoherezwa mu mujyi wa Uvira. Byatangaje ubwo hasozwaga inama ijyanye no kureba uburyo agahenge kubahirizwa hagati y'impande zombi ibizwi nka ceasefire oversight and verification mechanism yakiriwe na Katari nk'umuhuza ku bibazo by'uburasirazuba bwa Kongo. Ni inama yahuje impande zombi mu murongo wo gukemura amakimbirane akomeje kugaragara mu burasirazuba bw'iki gihugu. Hatangaje ko leta ya Kongo Kinshasa n'iryo FCM bashyize umukono ku nyandiko ikubiyemo imirongo migari igeneye ibibazo bikwiye kuganirwaho n'uburyo bigomba kuganirwaho yemejwe n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari kandi yatangaje ko impande zombi zavuguruye ibijyanye n'ubushake mu guhagarika imirwano n'amahame yashyizweho umukono hagati ya Kongo Kinshasa na FCM tariki ya 15 Ugushyingo umwaka ushize Doha, aho impande zombi zemerejwe irimo guhagarika imirwano. Mu itangazo yashyize hanze mu ijoro ryo ku itariki 2 Gashyantare, minisiteri yakomeje ivuga iti impande zombi zemeje ubushake bwazo mu gushyira mu bikorwa ibisabwa byose byemerejweho mu gushyigikira amasezerano y'amahoro. Iyi nama kandi yitabiriwe n'uhagarariye Leta z'Ubumwe za Amerika, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe nk'indorerezi na Togo nk'umuhuza wagenwe na Afurika Yunze Ubumwe. Yitabiriwe kandi n'uhagarariye ubutumwa bw'amahoro bwa Loni muri Kongo Kinshasa MONUSCO na ICGLR. Ni inama yagarutse kureba uburyo ibintu bimeze muri Kongo Kinshasa, haganirwa no kumagamiza zikomeje gutuma amahoro adahinda muri kano gace. Abitabiriye bagaragaje ko hakwiriye gushyirwa mu bikorwa ingamba zifatika zo kunoza uburyo bwo kugenzura no guhanahana amakuru bigakorwa mu murongo w'inzira y'amahoro no guhagarika intambara. Abitabiriye basuzumye ingamba za MONUSCO n'iza ICGLR mu gushyira mu bikorwa ibyo kugenzura uburyo guhagarika imirwano byubahirizwa. Bagaragaje umuhate wabo kandi mu gufasha umurimo w'izi nzego zombi kugira ngo ibyo kubungabunga amahoro bigende neza muri kano gace kazahajwe n'intambara. MONUSCO hasabwe kohereza ingabo mu mujyi wa Uvira mu kugenzura uburyo agahenge ku mpande zombi kubahirizwa, ari nako hashyirwaho imiyoboro y'itumanaho izafasha kugira ngo iyo mirimo y'ubugenzuzi igende neza. Ku itariki 10 Ukuboza umwaka ushize nibwo iryo FCM ryatangaje ko ryafashe umujyi wa Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo. Gusa ntiwatinzemo ko barwanya banyuma bavuye muri uyu mujyi wa Uvira ku itariki 17 Mutarama uyu mwaka. FCM isobanura ko yafashe icyemezo cyo kuva muri uyu mujyi kubera ubusabe bw'umuryango mpuzamahanga, ishimangira ko ikiza imbere ari amahoro bitandukanye na leta ya Kongo ihora ishaka gushoza intambara. Ku rundi ruhande ariko FCM yavuze ko yangayikishijwe n'ibiri kubera mu Minembwe n'imisozi ikikije Uvira. Abarwanyi barashinja ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo kugaba ibitero nyamara bari mu biganiro. FCM kandi yavuze ko kuva yarekura Uvira ibintu byarushijeho kuba bibi cyane. Hanyuma agace ka Minembwe gahereye mu misozi miremire muri teritwari ya Kivu y'Amajyepfo kamaze iminsi karabaye isibaniro kubera imirwano ikaze yabera hagati y'ingabo za Kongo Kinshasa zishyigikiwe na Zalendo n'abarwanyi umutwe wa Twahirwa wiganje abanyekongo b'abanyamurenge bamaze igihe bibasirwa n'ibitero bya FARDC nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa operasiyo sikora muri Kivu y'Amajyepfo Suretuna Mbuyirigane. Igisirikare cya leta kimaze iminsi 5 kirwanira kongera kwigarurira Minembwe bafata nk'indiri ya Twahirwa n'abafatanyabikorwa bayo. Ati imirwanire igenda neza hagati yacu ingabo za leta hamwe n'inyeshyamba za FCM zifatanije n'imitwe wa Twahirwa Gumino na Red Tabara. Ahantu hanyuma ni Minembwe aka gace nikamara kuzengurukwa ibindi bikorwa bishobora gutegurwa. Umwanzi arimo gutakaza abantu. Twateye igihombo kinini nk'ejo aho twica abarwanyi 35. Uwo ni Suretuna Mbuyirigane avugana na Radio Okapi yo muri Kongo Kinshasa. Suretuna Mbuyirigane yijeje ko FARDC irinze umutekano w'abasivili batuye mu turere twibasiwe n'imirwano. Ati kubera gutakaza barimo gutera ibisasu mu buryo butarobanuye mu mujyi no mu midugudu aho abaturage baherereye, ariko twebwe ingabo za leta ntabwo turwanira muri utwo turere, turinda abaturage. Biravuga ko bamwe mu bantu bakomeye muri Minembwe basabye byihutirwa urubyiruko muri ako gace kwitandukanya n'inyeshyamba no kugira uruhare mu kugarura amahoro mu karere. Hanyuma kandi umubare w'abantu bahitanywe n'inkangu wabaye kuwa 6 mu cyumweru gishize mu gace ka Kasasa gacukurwamo y'agaciro muri Rubaya muri teritwari ya Masisi umaze kugira ku ntera ikomeye. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, imiryango itegamiye kuri leta muri Kivu y'Amajyaruguru n'amatsinda y'abagore bavuze ko byibuze hapfuye abantu 300 abagera ku ijana burirwa irengero mu guhangana n'ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bitemewe. Imiryango irasaba ko ibirombe byahita bifungwa. Iyi mpanuka yatewe n'isuri ikabije yashyinguwe amagana y'abacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo bwa gakondo ndetse n'abacuruzi, kandi abagore ndetse n'abana bari aho hantu. Benshi mu bapfuye batwawe n'amazi y'imigezi ya Mumba, Oso na Rushoga, bitumye ibikorwa byo gushakisha no gutabara bigorana cyane. Kuri Tezifore Mitondeke, perezida w'ubuzabikorwa bw'imiryango itegamiye kuri leta muri teritwari ya Masisi, aya makuru ngo byagaragaraga ko azaba yatunze urutoki ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro bwa gakondo butagengwa n'amategeko ayo ari yose agenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo. Yabishimangiye agira ati ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe by'amabuye y'agaciro cyane cyane kuri perimetere y'imirongo 31 muri Rubaya birimo gukorwa nta suzuma ry'ingaruka ku mibereho cyangwa se ibidukikije. Turasaba ko hahagarika ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe mu turere twigaruriwe kugeza igihe amategeko azongera gukurikizwa. Aya makuba aheruka aributsa inkangu yo muri Kamena umwaka ushize muri birombe n'ubundi yahitanye abantu mu magana. Nkuko amakuru menshi abitangaza, ibirombe bya Rubaya biri mu gace kagenzurwa n'utwe FCM ngo ni isoko y'ingenzi y'amafaranga akoreshwa n'uyu mutwe. Mabwire kandi ko Matata Ponyo Maponi wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Kongo Kinshasa yashimangiye ko atawishima no kuba yaranze gukorana Tshisekedi
uyu mugabo wahunze Kongo Kinshasa nyuma gato yuko amaze gukatirwa imyaka 10 yo gukora imirimo y'agahato. Matata Ponyo yabwiye Jeune Afrique ko barashoboye kuva mu nzara za leta ya Kongo Kinshasa bifata nko gusohoka mu kanwa k'ingona, ndetse ko byamuhaye umwanya wo gutekereza neza. Ati ibi byamuhaye n'umwanya wo kurangiza igitabo kitagenewe gusa inyungu za Kongo ahubwo ni za Afrika yose. Matata Ponyo wagaragaje ko kugera ku iterambere ry'ubukungu bishingira ku bayobozi bakomeye, ahamya ko basigari bake cyane ku mugabane wa Afrika. Nta bayobozi yavuze batarimo Tshisekedi, yavuze ko barizwa mu cyiciro cy'abayobozi basanzwe cyangwa se abari hasi yacyo kuko ubutegetsi bwe ari ubw'igitugu, ndetse akaba adahisha ibyifuzo byo kububona bugwa. Ponyo yavuze ko ari mu murongo umwe n'urutonde rurerure rw'abatavuga ubutegetsi bwa Kongo ari mu buhungiro y'isi intwari zo mu bwihisho bafite ukwemera muri politiki yo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi yise ubw'umwanzi. Yunzemo ko akora mu bwiro aho kuba ku rugamba nk'urw'inyeshyamba za M23. Yavuze ko adashobora guha amasomo. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Manitsiko Perezida wa Kaguta Museveni afashe icyemezo cyo kweguza umuyobozi mukuru wa Uganda Airlines Jennifer Muturake nyuma y'igihe kirekire avuga imiyoborere mibi ikiri sosiyete mu bihombo. Uyu mukuru w'igihugu yafashe icyemezo cyo kweguza abamuturake nyuma y'inama y'umuhuje n'abayobozi muri sosiyete muri Nzeri umwaka ushize. Yaganiriye ibibazo byinshi byugarije birimo guhakaza abatuje bisabwa no kwishyura abayobozi bakuru amafaranga y'umurengera. Ibinyamakuru Chimp Report na Independent byatangaje ko ubwo iyo nama yari ikomeje, Perezida Museveni yasabye abamuturake gusohoka amenyesha ko badakenewe bitewe n'amafuta amaze igihe kinini avugwaho kandi ko iminsi asigaje muri sosiyete ari mike. Tariki 2 Gashyantare abamuturake yamenyesheje abo bakorana muri sosiyete ko iminsi ya muri sosiyete iri kurangira, bityo ko abajije ibisabwa yazatanga ibyangombwa kugira ngo hatanire mu mahirwe. Bamuturake yavuze ati inama y'ubutegetsi izashyira ku isoko umwanya w'umuyobozi mukuru vuba, kandi abujuje ibisabwa nabashishikariza kwandika musaba aka kazi. Umunyamakuru Andrew Mwere usanzwe uri inshuti y'umuryango ya Perezida Museveni yashimiye umukuru w'igihugu kuba yatabaye isosiyete akirukana umuyobozi wamunzwe n'uruswa kandi udashoboye. Mwenda yagaragaje ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni Jeanne Muhoozi Rugaba yagize uruhare mu cyemezo cyo kwirukana abamuturage. Ati nagira ngo nshimire Perezida Kaguta Museveni kubwo gutabara Uganda Airlines yirukana umuyobozi mukuru wamunzwe n'uruswa kandi udashoboye. Nanashimira Muhoozi Rugaba kubwo kwinjira muri iki kibazo mu buryo bufatika. Uyu munyamakuru yatangaje ko hari abakozi ba Uganda Airlines birukanywe n'abamuturage kandi barakoraga neza. Yagaragaje ko bazasubizwa mu kazi. Abatanze amakuru y'imikorere muri iyo sosiyete bagoyerwa ariko ko n'abakoze nabi bazabiryozwa. Ubugenzuzi bw'imari bwakozwe muri Uganda Airlines bugaragaza ko yahombye miliyoni 500 z'amashiringi, no kuvuga miliyari 200 na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda mu myaka 2 ishize. Biri kuvugwa ko Girima wakuteganya kuva mu buyobozi bukuru bwa Ethiopian Airlines muri Kamena uyu mwaka ari ushobora gusimbura umuturage muri Uganda Airlines kugira ngo afashe sosiyete y'Ikampala kubaka ubudahangarwa. Nyamara iri kwihuriro Patriot kuri Gov Uganda rigizwe n'urubyiruko rushyigikiye umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jeanne Muhoozi Rugaba rirashinja Odilek Rwabwogo kuba ari uri inyuma y'imvugo z'abasenateri b'Amerika zibasira Uganda. Odilek Rwabwogo asanzwe ari umugabo wa Patience Museveni, umukobwa wa Perezida Museveni. Yashinjwe biriya birego na Depite Daudi Kabanda usanzwe ari umunyamabanga mukuru wa Patriot kuri Gov Uganda. Yavuze ko imvugo z'ibitero by'abasenateri b'Amerika kuri Uganda bikurikira ingendo za rwihishwa uriya mukuru wa Perezida Museveni amaze iminsi akorera muri Amerika, ndetse ko hakirikiwe Jean Kahinda Utafire usanzwe uri minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Daudi ku rubuga rwa X yavuze ati abanyayuganda bakwiye kumenya ko mu minsi ishize Rwabwogo yakomeje kugenda akora ingendo nyinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yahuye n'abagize kongere n'abayobozi ba guverinoma ya Amerika batatangajwe. Uyu murongo w'ibikorwa wemeza ibitero biherutse kugabwa kuri guverinoma ya Uganda n'abo mu bagize Sena. Tunazi kandi ko muri ubu bugambanyi ashyigikirwa Jean Kahinda Utafire. NPU ivuze nyuma yuko mu mpera z'icyumweru gishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri Senateri Jim Risch ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko yazo yateye utwatsi imbabazi ziheruka gusabwa na Jeanne Muhoozi Rugaba zigaragaza ko yamaze kurenga umurongo utukura. Rugaba usanzwe uri umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ndetse n'umuhungu wa Perezida Museveni yaheruka gusaba Amerika imbabazi kubera kwibasira ambasade ya Kampala mu gitondo cyo kuwa gatanu mu cyumweru gishize. Bicishije ku rubuga rwa X, Muhoozi yatangaje ko amakuru ubutasi yahawe yemeza ko Boeing umaze igihe ashakishwa n'inzego z'umutekano za Uganda yahunze abifashijwemo na ambasade ya Amerika, bityo ko ubufatanye bwabaga hagati y'impande zombi bwahagaritswe. Ati twebwe ingabo za Uganda duhagaritse ubufatanye bwose n'ubuyobozi bwa ambasade ya Amerika i Kampala buri mu bijyanye n'imirimo yacu muri Somalia. Mu bundi butumwa uyu musirikare yanditse ko ubufatanye bwa Uganda na Amerika mu bijyanye n'umutekano bwasubiye inyuma kuva 2015 bigizwe muri n'abayobozi b'ambasade i Kampala. Nyuma nibwo yaje gutangaza ko yasibye ubutumwa bwibasira ambasade ya Amerika nyuma yo gusanga ko bwari bushingiye ku makuru atari yari yahawe, anasaba imbabazi. Senateri Risch abinyujije ku rubuga rwa X yagaragaje ko Jeanne Muhoozi Rugaba yamaze kurenga umurongo utukura. Icyo gihe ati komanda Muhoozi Rugaba yamaze kurenga umurongo utukura, bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kongera gusuzuma umubano wazo mu by'umutekano harimo ibihano n'ubufatanye bya gisirikare na Uganda. Umusenateri yagaragaje ko imitwe ya Jeanne Muhoozi Rugaba uhabwa amahirwe yo gusimbura Perezida Museveni ku butegetsi itagomba gufatwa mu buryo bwo
bitoroshye. Ashimangira ko gusiba ubutumwa bwe no gusaba imbabazi ntacyo bivuze. Muri 2024 Muhoozi Kainerugaba yashinje muramu we Audrey Rwabwogo kuba igisambo gikuru mu gihugu. Yavuze ko yiba amafaranga yacishije mu kigo gishinzwe kohereza ibintu mu mahanga kuriye mu gihugu. Icyo gihe Rwabwogo nawe mu gusubiza Muhoozi ariko atamubuze mu izina, yavuze ko ntawe witeye ku makuru y'ibihuha agamije kurangaza abantu bari mu nzira nziza y'itembere rya Uganda. Kuri iyi nshuro ariko kandi ntarasubiza ku byatangajwe na Depite Daudi Kabanda. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikira muri Kenya, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banze ko umuryango wo muri Kenya urimo gushaka ibisubizo n'ubufasha bwo gutabukana umurambo w'umwene wabo, no kuvuga bafitanye amasano wiciwe muri Karere. Clinton Nyapara Mogesa wari ufite imyaka 29 yari yavuye muri Kenya mu myaka 2 ishize agiye gukora muri Qatar, ariko nyuma yaho abwira bene wabo ko yari arimo kujya mu Burusiya. Ku wa gatandatu abategetsi bo muri Karere batangaje ko yapfiriye mu gitero cy'abakurutu, aho Urusiya bwohereza ku bwinshi abasirikare bake batawe imyitozo ihagije hagamije kurusha imbaraga abasirikare ba Ukraine hashingiye ku bari bunini cyane wabo. Ubwo buryo bw'Urusiya buvamo gutakaza abasirikare benshi abandi bagakomereka. Abategetsi bo muri Ukraine bavuze ko Mogesa yapfiriye i Donetsk muri Asezwa bwa Ukraine nyuma yo guhererwa akazi muri Qatar. Abo bategetsi bavuze ko abasirikare b'Urusiya batatwaye umurambo we ndetse ko yari afite inyandiko z'inzira no kuvuga pasiporo z'abandi banyakenya babiri. Apfuye mu gihe umuhangayiko ukomeje kwiyongera bijyanye n'abanyakenya bahabwa akazi ko kurwana mu ntambara muri Ukraine. Vincent Okemwa mubyara wa Mogesa yavuze ko batabyemeraga ubwo bamenyeshwaga iby'urupfu rwe. Yavuze ko ayo makuru yabanje kumenyeshwa umuvandimwe wa Mogesa abibwiwe no bakoranye ufite mwene wabo ukora mu Burusiya. Nyuma y'ayo makuru aza gutangaza ku mugaragaro, yabwiye ikinyamakuru BBC ko Mogesa yari yabibamenyesheje ubwo yajyaga mu Burusiya avuye muri Qatar ndetse ko bavuganaga ubwo ari mu mahugurwa mu Burusiya yamaze ibyumweru 3. Ariko umuryango we wavuze ko nyuma y'ayo mahugurwa batongeye kumenya ibye kuko inshuro ya nyuma bavuganye hari ku itariki ya 28 Ukwakira mu mwaka ushize. Uko mwabwiye BBC ko nyuma y'urupfu rwe umuryango wa Mogesa uburiho mu buryo bubabaje. Yavuze ko se wa Mogesa yari yagurishije isambu kugira ngo umuhungu we ashobore kubona amafaranga y'itike y'urugendo umujyana muri Qatar, ndetse ko umuhungu ari we umuryango wari ufiteho icyizere cy'ubuzima bwiza. Ati sinzi ko nabivuga ariko ibintu ntibimeze neza. Yari afite gahunda nziza ku muryango we, none ibintu byose birasenyutse. Okemwe avuga ko umuryango uri mu mwijima wuzuye kuko ntacyo barabwirwa n'abatetsi muri Kenya cyangwa se mu Burusiya. Joel Mogera umuvandimwe babwiye televiziyo The Citizen TV yo muri Kenya urupfu rwe rwaduhungabanije. Yavuze ko Mogesa yari we muhererezi ndetse ko ari we wari ishingiro ry'imibereho n'icyizere cy'uyu muryango. Nyina Maureen Mora yavuze ko arwaye diabete ndetse ko uwo muhungu yajyaga amugurira imiti akanamwitaho. Yavuze ko batazi uko ibintu bigiye kugenda. Ati nenginze leta ngo imfashe. Mu kwezi gushize leta ya Kenya yavuze ko abanyakenya 18 barwaniraga Urusiya batawe bagatahukanwa. Mu cyumweru gishize umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Vocal Africa uvuze ko wari urimo gukurikirana amakuru y'abanyakenya 18 bapfuye cyangwa se babura ibirengero. Umuryango wasabye leta kugenzura iyo mibare wongera ko umubare wabo ushobora kuba ari munini kurushaho. Leta ya Kenya ntiyemeje urupfu na rumwe rw'abaturage bayo biciwe muri Karere. Mu gukingo k'umwaka ushize Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya yavuze ko abanyakenya hafi 200 bazi ko barwanira Uburusiya ndetse ko hari hakiriho ibikorwa byo kwinjiza abandi ngo bajye kurwanira Uburusiya. Ibindi bihugu byo muri Afurika byatangaje ko urubyiruko rwabyo rurimo kwegerwa n'abarwizeza akazi gahemba amafaranga menshi mu Burusiya bikarangira ahubwo rwinjijwe mu gisirikare. Isuzuma ry'ubutasi bwa Ukraine rigiranye ko abantu barenga 100 mu bihugu 36 byo muri Afurika bakazi ko kurwanira Uburusiya. Mbere Karere nayo yanenzwe kugerageza guha akazi abanyamahanga barimo n'abanyafurika ngo barwane ku ruhande rwayo. Mu gihe cyashize Ukraine yakomeje kuburira ko buri muntu wese urwanira Uburusiya azafatwa nk'umurwanyi w'umwanzi. Ivuga ko inzira itekanye ari uko bamanika amaboko bakikiriza Ukraine. Ku wa gatandatu ubutasi bwa Ukraine bwaburiye abanyamahanga kutajya mu Burusiya cyangwa se ngo yemere akazi ko kujya gukorayo by'umwihariko imirimo y'ibiraka cyangwa se imirimo inyuranyije n'amategeko. Ubwo butasi bwa Ukraine bwavuze ko kujya mu Burusiya biteje ibyago bya nyabyo bwo gushyirwa buhato mu mitwe njyarugamba, nta myitozo ihagije ndetse nta n'amahirwe make yo kurokoka.